Darene daria turinga lianga ntora ncheo toka meabura ntori karakarangi imanto marekwama maumere nonto tuga ntora itiaga manto ntora ichamanto bwana Mandera ntora itiaga manto tuambire na kaunti ya Meru tuambire na area kire kaunti ya Meru area kuona bwana Mandera Meru County Deputy Governor Renda Kiome na raugire thirikari kaunti ya Meru ere tayari kwithirwa ikithiria thina charuje area kire kaunti ya Meru arara ya manto jana area ntere chabure bwana Mandera arara raugire thirikari ya kaunti ni thiritwe kinenkanira Bible ni thitonye gitetheria kire wenji bwa uzine kenda gutigira mukari wonde wa kaunti ya Meru akwithirwa akiona rujero rutheru rwa kunywa na kinyaro gutumira area njakire shughuli iria ingi cha kawaida ruje kintu kyabata bwana Mandera na araugire wengu giawe igutigira bamambeto baria betaga gutaruje kuraja bakamata ruje na migongo bange bageta utaruje na antigiri na area ntere chabure araugire anto baria akabathirira thine area ni untu thirikari county araugire ni tengete mbecha kathumba iriga tigira mantu jegeruje thine ruje ekuthira gichiko bungi kira kya bure na kinya kiri Meru yote kwa jumla araugire bageta na mbere gutetheria project mwanya no tukotho kwina ndo betho bambije project na bakenda utethio atu tugeta na kwenu kethe kwina ka project karuje gaitangu ina bwana Mandera gawetwa erori water project for example erori water project for example weta na wetu kuikange tawo magati water project kethe ka project kari kwenda me Bible ni kenda ka connectera a member ndoje kire mechi yao araugire kundi tabire bionde akethirwa kibitetheria na kubinenkera me Bible ya roje na nara pipe yucha roje tiombo kinya au gabakethirwa bakenja embwauze nekenda gutigira akaliba kaunti ya Meru bagweta na mbere kugunikana manto jege roje na bate kuthangi kwa ni wagi bwa roje gatwire munini wa gavana bathi tumuonete muno tugucharua brenie choi choegoro nwithire tukimonende borambomba kwera redia Kiome ne atirimba na thirikari ya kaunti ya Meru kwa jumla kwena mwanya wa kuuga na kurutha thainoka bakuuga kabaruthende wamesema wacha watende sasa kabisa.